ihame ry'umunsi. Nk'uko mubizi turi mu mwaka wo gukira ku buzima bwawe, ku bugingo bwawe, ku gihugu cyawe, aho uri hose. Ihame ry'umunsi: ubuzima utarambiwe Imana ibukurindiramo n'ibukwimuramo. Zaburi 123:3 n'4. Uwiteka utubabarire kuko duhaze cyane igisuzuguriro. Imitima yacu ihaze cyane gukobwa n'abaruhukira mu mahoro no gusuzugurwa n'abibona. Iyo urambiwe ubuzima utera intambwe ugakora ibimenyetso byo kubuvamo. Yakobo 2:14 Bibiliya iravuga ngo bizera kudafite imirimo kuba gupfuye. Niba warambiwe ubusiribateri uratera intambwe urambagiza. Niba warambiwe ubushomeri urashaka akazi, uratera intambwe ushaka akazi. Ubwira Imana ngo Mana nabirambiwe. Hana yarabirambiwe atera intambwe ajya gusenga, azamuka umusozi. Yari yarambiwe ubuzima bw'ubugumba, ahura na Eli. Ntabwo Eli uzahurira nawe mu nzira, oya, ntabwo Eli azagusanga aho uryamye. Ndashaka kukubwira iki: tera intambwe ujya aho bibera. Amen. Ubwira Imana ngo Mana narambiwe, ndambiwe ubushomeri, ngiye gushaka akazi. Ubyiyumvemo, uhaguruke. Utuzi turahari, wiryama, haguruka mu izina rya Yesu. Ubwira Imana ngo Mana ndabirambiwe, nawe birambirwe, ndabihaze, nawe bihaze. Ezekiyeli 3:15. Sishaka kuzongera kumva abanyamahanga bagutuka, habe no gukozwa n'isoni nabo, n'ubwoko bwawe ntuzongera kubutsitaza ukundi. Niko Umwami Uwiteka avuga. Soje nkubwira ngo ibukuriwe biri mu bigeza